Kubor nakaslem jong unongsan hima. MDC kamo karwat konstituensi ba karena so syang haksiterik uleber arjar arpuai ulawan rae commotion halor kejing kaba kipat ba kia kendu namar kejing bom snap jong ka MEECL nagleng ba karena sulah kendu ke isi panpet benia habai daibet kani kejing kaba kipat ba kia kendu na kejing lek turmur jong ka tenat MEECL klempet lakan bu jingma ni ya ki yeng kisam bat ya kipat ba kibayat kibayang. Deputy Chairman Sir, I beg to move that this House do hereby discuss the hardship faced by the people within the jurisdiction of the Council due to the style and functioning of the Meghalaya Electricity Corporation Limited. PUE kajing kabaki kendu kipat ba ng susnong kabaha po ka area kapit da ka district council jungi nakadaw jong kaniga Meghalaya Electricity Corporation Limited kawadon na po kajala kajungi pala peniyad da kasokar kajala kajungi kipad ba sibon kimad kijing na kidaw kibabon ngalaman kadaw hangni Deputy Chairman Sir nakaliang jong ka MEECL kipad ba kidon kajing haman laki sinong tamtam laki sinong ng kondong kabanga UE man kapor korkom peniyang kijuki wat ki electricity post haki sinong ng kondong kabalabu jing masibon ya kipad ba nong sinong ya kimrat kimreng ya gijing tawe bat bon ki kes ki balaja ba nakadaw kajing bom pikir kajing bom lepha nakaliang jong ka MEECL ladon gijing klem ki post electricity ha kabalawara aru ya kajing jot jong ki mensim habang ki pedro isusyo ya kajing tanyu sainar like na way post ro kalong senjor kam tam ki por liur bawan ke eryong ke ringit bawan slap kaladon sisa kajing tungku jong ki silent bat kalawara yang ki shot jong ka elektrik ha kabala penplu ya ki babon ki yang kisam kabala wara ro ya kajing do ki masin kha hakaba nakaliang jung fight nong snong ki mat ki jing ki baki do ya ka boarding ni susu ya ka jing le tumur jong ka MEECL haba peniang ki pos ki batmai ki lek bantung la ka tung ki jaka jung ki bru ki baladon lupa ki yeng hakaba ki ya usainar ki peniak hajrong yeng bat kata company adu kejingra yu pos elektrik bat kisainar kalong lajan tengku ya kiyeng kisam don kiyeng kisam kibara yeng skum don kiyeng tin don kiyeng simen kabobo jima kalong habaka shot kalai habaka don ketuka sparkling kaba peniding nang tu ki pnyading ki bami nang tu ki hap hayeng jung ki breu bat kalawara ek jung plu jung kiyeng ha kisnong kithaw ki jungi yi ye kajing bo ye electricity post ha senda yeng harut surak khamtam yi hangni slong ha kenja so kasurak kabare ki peniang ye electricity post bat kalawara ye kajing khamnya jung surak bat tenteng kajing tungko kali yau tu upos kini kalau warak sisa yang kejeng hubun nak kejeng lek kumur jong ka MEECL kumang itip bahaba ki wan bu iki masin ki peniang ki pos ki sim la ka sim ki jaka jong ki try
klaim kanu ke jing kenjok tin bat haba kilawan doang te teng ki kular ki ong ngin saai ngin phat thang lai AFP hadin lai snam hadin san snam hadin sko snam ro ki don ha ki snong nong kendong kawan kabil klaim kanu ke jing petet lawan kabil daki 4,000 daki lak bat haba mula ban siu ki ong de ban disconnect no bat ki lawan ban disconnect kini kijing le thumur na kaliang jong kai misial kebalong ra sia kijing na ka bentai pajba nung susnong ki what out ya kalai padang bagi kun jungi kidak don exam kani ka por le khantam kini ki por bale online tang ban charge ki mobile kimi olat su deputy chairman sa tajinge susu kalong halor kalut siding ngisodei banong bakum kani ke yeng ngide bon wara bani kren baknang baki isi kanla ban budin lem na ka benta kani ki jing pajba ngiron hapo jong kani ke area ka bang nipet nganges kam ba nakaliang jong yeng ka sukhya lam kani bat nakaliang jong ke isi kan pet lem kini kijing jong ki pajba lengba kijing kren lem bat ka bor penyai jong kani ka boarding ten bar kata ngawara ni ban pan ni kijing sai nakaliang jong isi ba ke ka kam ka ba kin pet lem nang nis khamat na ka benta kijing ki pajba ki kendo halor ka boarding kajing slam ban poi ki belat ru kalong kabala palat kam julong regular andai dapat pat kabelaj kayeng ka basong wai sawajar lapoi belaj arajar kilong yeng ki baduk ki badantang atli lightly bulb lapoi bel sanspa traspa te kani kawan ra kajing ka bakrau ki khamtami kilong yeng ki baduk wat kilong yeng ki beruspa ru kila islang ut dut mentah habe dai bat ka belaj ka ba ka ni ke department ka isu Shakilong Yeng but endan dalam complain ru Shaki office ki badai kini ki badai pej njuyo explanation njuyo jubab abyang ka sukut no but ki scheme ki ba prime minister jungi ukular promise ki ba subang ki smart meters etc ndai ka along with ka false promises te kini baru kapan long yang ni ba nginap keren wala kani kadi benta jo state sakawai ru kajing kalong ba kamdan kajing snap na kini ke department ya ke district council kai ke bapenlong yang apan ong mentang ni kalong ba kadan kawai kajing ja kaba ha constituency jonga katai ha saisit kasnong ka pakateng ka saisit kabaki post light kembang i MDC Borai Commission kiyat na tulum yeng ki stainar kiyat na jan tulum yeng kilong kami bapli kilai persyak bat kilai khang handai haba haddu kiran din no namar kampoi sunu kai kadau kolong ba kitu ki ba simti ka kam lingba ka misel kilayo ka NOC na kasnong kilayo ka NOC na ka government na ka PWD takadaw kim saliasyo bat anda kali kilayo nem ka NOC na ni ka concern na ka district council kiong bay undan kam na mangilayo na PWD takam dan jengbut ya ka council bahkan isu NOC akan kam na marba dan jengkan snap takani ngabu sapi ka council bapin intervene lam bapin ya bat panyada yakini kijing ki pajba jungi kisim hakani kapor te kumbang lawara hakani kemotion menta nganget ba ka council ru kan simkia bat kan intervene kham kloy namar kani kalong ka isu ka ba lakta sebab palat takadaw ka syanya kani kemotion ka bangga dai i MDC nama kuat but hamni ngamut panong ba
kalong gari ka athat ya ka executive committee ban kedau ya ki basic thing ki bami na marba kada ka subject indon lay apo council kadai ka state subject ka ba la banong na do z kadai kam jong ka state hendai in a democratic country ni long ka constitutional body ka badan hak banyak keren banyak discuss halor jong ka dikapang habakawan kecingnya na kibupon kibalang kibahap apa kecing pek jong ke council te kumbala cuba ko si amodo gesni siap hang ka cingsna ya kata kesurok ha upar silong no stasi ya upar silong ai kecing sya kam dai ge subject ni indrai lakat taru ni ya persyang kat bal kadai hi apart pasal expressions of our hardships and grief na kinu ki cing trekam la manong kumbong mabaru bamuk ya kene kemotion na kecing la tumu te kata nimla banong kade ni kecing la tumu ne na kono kono katau te kulesibo ni mubar ka penlong yang aban kenmal yang kita ki arpaus nam ki belajar habawan ra ya kene kemotion apa jong kene house ya kemau ngamtip CM dang long youth leader kata kapo hakba ni syong krui ban ai ban alot kene kapot liu syaki minister kendrai nai de cerkatan kan udah luai minister bong kum non ai yang ni bukan di gelong tangkum ke skeleton kapom dan isu te kabakado chief minister kata kapor wong longkat balong hap simno mana te unu chief minister sini mensua ukam kerke pha ka bujli portfolio tengah ngong sinai nga ya kane ka MSB ka bkhot ta ka po de pi ai nga si benai kam tra ngan terlihat dekat isi benai mana kena kam ka boong buri ku belatang dekat skeleton abla di pon ba ki surgery ban penmi dok ya ka te wong hoi kat badang don sekar dengan nom sim su ni kene te ndai bang su romat kumu minister chat tong ko wa ha ko ko day and night nga beli cimut kumno ban bring back ya ke improvement bahkan memlong su tangkum ke skeleton kene ka bang kum ke skeleton kolong ba ha ka senam sejar kendai spa kendai po san kendai pundri ka Salseng Ministry ya kata por kalau ada berai tu ban privatise ya ka MESB hak kata por te ndrai ni ki arpau mut ki MLA ki biaran sen UDP kata por ni agitate against the government ba kane galong kebayakan ban sui kerkit nyim ong bakadai ni kamdai ban sui privatise kerkit kelam da pule ba ya ki jingdon kam mit pemit kam tama aku ci dai bat ko bat ka kendau nemar ba ka kendau ko kadai ke bang ong ka habak ko ka siksi dia tendel de cia ba ai tak mi ci kelan gi cia ting ya rai baik bal kuno ba ndai ban privatise te Salseng marak hak to ko balong chief minister generously tularai ban withdraw bat kena dan hadir nengta saka government India apa ke dalam tong pajan
Ngapa su ia kata skeleton in every state. Hajan habaro di state hari India. Tu wong yang kena ingin yesim no kuno banla kalau koi hisi kata banong privatise. Handai kibu bon pak state kia yang ba. Ya mentah ngimdai ban privatise ka. Tekana ada mentah. Te hak bangar ngolong wei ba. Am sudai kata privatise ngasu serkai kendau siap. Di mendah nak benda bangin yatib nama si bondo ngasa nak pelengcungi nim pat dah kami yatib ha tinggal cai beladayu minister cara ketukupor kidang don ki bangam klat kidang don ki bangam klat te ya ka pawar hakan negeri cungi la sna hakapor bangidang hapot jong kesokar asam hapot kecing biat jong kataka asam electricity board but kumyetip hadinan tu kudan ke paikras fight test for statehood di New York 72 di ke proses nomor kenika Umyam Haidal projects kebening kong projek yang celah cungi hadir jong ke Sunapani Haidal projek di kahap ha Meghalaya tak sedon nak transfer ya kenika Haidal projek hapo cingpej jong ke Meghalaya di lahanaba syaka sarkar Meghalaya Hagasnam secara kendai spa nyoksa but ke capacity jong kelaj ke bengiyo hakata kapor kolong kumba ngreu kusan point something megawatt de banyak sutho sepang gede gede kendiat sepang gede gede kendiat kolong ba hakata kapor kinong pendon kamlaj hanong kendong 4 betot 4 dalam negara apa? Kalau akan dikecelah cumi kalau surplus, ni hapan ai bentar besar ya ke Tripura ya ke Assam, bat kiwai Pakistan apa no? Boleh kalau surplus, nomor tiba konsum ya ke Ciduna. Haja nang tu ke cingkiu jong cingkuan beriu, nang tak kawan kata ke policy of industrialization akan bercelah kendip kawan kecing duna jong kalai ha kecelah parokowe kedon kam kerke nomor kenika improvement for distribution of light to rural areas through kalanang kiu handai ha kitiki senam secar kendai spa nyawusan de tang tahu, wei kubuki ong substation ru nilong jiro hamne di pada, ufor henda, nidon tang 132 kV, hakda kapo, te kanang mi disni ni kanang kiu kucing pemilah, niyo ang te ka stage 1, stage 2, stage 3, hado kapo nila koi minta, but haden ketangi salah ruban penlongkam ya ke Krishna ya ke Mini Haidal project ke bengiong kolektor nang ta augmentation of this Sunapani but kiwai ke Haidal project kibarit but ke kam konsan do ka cingyong sukses tong celah kolong ke cingyo ya ke Leska Haidal project ke ba penmi hadu kumba ladang lembakla keba punmi hadu kumba spa arfau megawatt de pene kacing ai subsidi jong ke sarkar India ye ke bagin create ye ki industrial area haga celah kalau kacing like city niki factory kolong kebala pelat hadu kata-kata haba ka keu gene hardship kawan sia kinok jong celah keduna Ono hodor do duki cemat sa
Ti member benar-benar jawab ke minister ke IM. Ti sakawai nomor ba long ne yang bakadai kabor jong kumaong siam ni kapirudi kadai bo juga stigomen. Ti nai ni ku member ni wara yang jingsau depan kipat ba. Ti ni ong bakaya hari council ni kan bakat och ya government balai lo kan ni. Ti hatu ka isi ka council kamla ma ban ong berpaulan ban ong ni jaga government halo ni cigi ai bamat ki briu jungi tapi Mr. Deputy Chairman Sir ngamut ban ong menang ngala dap ong rupa ngala shutdown ni kenika power department bidang bon ki benta ki ba ngadang kenmau jadi kita ki ba kenmau ong for the best interest benefit of the House, members and others. Nga suka ban elaborate katukan ni basically naai kami kini ke hardship ni naai kami de ngamut menta haduk menta kecela jungi wadla kala increase ya kecing peni ya ka power haduk lai spatam nakan reusan megawat nila keu sedokan reus pa sanpusa life spark kan hendak nak taruh kecing tu na cong kalai kanang cu hamtam nak kendong kumbala race do member nak po mau keruat de ngadon dai dia ngetip ru ba ke state government hamtam ke central government kira di bor ba kumno ban improve ya ka transmission but the distribution of light to rural areas de ku leader of opposition bolong nong mikman na mau pelang ngamwan seta ndai ba ngakelai sewai ngamwan seta seperti tua di kumengitip kebamut hingga sarkar kayai persang kumur wan je kini ki cingat ki hardship jong ki briu ki bahap om tang hapo jong ka khasi autonomous council handai ya barok nong jong senong hak jala rokoi se hapdeng jong kene kecing trai cing penyai ya kam te ngan nom ngan ken pe kum bagalong ki don bon ki lu bon ki defects ki cing duna ki don bon ba ki cing duna hakur kom trai kam ya ki scheme bat ki project ki ba fair kham tam hak cing dei bat ga kabaki ong dai su tang kai la ban improve ya kene ke ching ai ya kalai shat snong kham tam ek snong ki badan hanong kendong te kidang don bon ba ki ching duna ha ki ching ya dai bat ke ching ai ya kalai kham tam ek hanong kendong handai ne ka ban ta ban penwan dur ya kani ke ching ek ching ki pat ba kham tam ek hanong kendong ka state government ngalong hiru initiate mo pada 2005 6 7 8 kumno ban penwan dur te hado ga ara char si pau kisau ban kham penwan dur su yiki rom trai kam jong kene ke MESB ke bagi khot akata kapol ke bagi khot menta ke MECM la penbenta ya ka hakilai ki entity haki likely the entity kita ke distribution ke transmission but ke generation dai kumbare semua dai haka pol berpentrai kini bekambi kita ke cinga kawai ni kita ke cinga kalong ba kene ke yeng chunga kene ke yeng chunu unong sna ayo lai wan sna na trong yeng kan ye kejok ke kumong mubar tang bayau NOC nau rang ba senang bat kiwai sna la sna lam singap tu dikatar ga degawai ni ki hardship kumbal ong mubar ka ba Membangun high post tang army tu pendep ke jawab mo ka ba executive committee kedai ban look into donatar ban take of witness to government te besar deputy chairman sal kadang trong ba ten review setang army te do menta ke bangar ngati ba kenika wa charge ka bilai hang neru ni yu i di ba kadang don si bon ba king duna
Kalau benlong badunan nong tre, kalau benlong di tung di kibriu ki bom don ke cisuk kia cisuk kle tang bayok tulok si penai. Kalau biang kleng lek pule ya kimitar ke snabil kat bama. Kata long dei bengacuang tadi ke kisah becia nak kendang. Diginong nak kendang bakli tung itu tahu mitar umrat umreng kimna. Disusul tok tang bakabil ke sukeu ke suyar kendo bentan. Hi balai nama bakam don kecing pek benia aku tahu je kimitar. Kene golong kowe ni kecing nang ta ada kowe kecing ke mengetip kembali res tahu membal kedai kene ke ba snabil dikulali. Snabil ngalngati kita. Snabil sisen menok. Ladonong rap ubakamai sista aspa sauspa sanspa sisni. Ndak kapor basnai kabil snadi kisnab. Bukin sewil nun tekau. Diketar ngal mesti ngal. I mean to say that I realize this hardship of the people in the district. Kebawan nama kumbalakran ini kalapan long nagacing long garlas. Kecing bom kit kia, kecing bom kit kle, ne nak kena kata. Cek kumbala res, dah mubal, bat bala kesan ru, dah MDC trong kelain kak, isi kan pek je kena tam, bat kan take off, bat ka state government hak bak kumdo, bak state government can improve, tang ya ka quality of works, hab barok yang hak cing dai, bat ka cing supply. Kecing ai ya kelaj sya kinong gendong asor bat abaro kita jong keri jungi na try mubarula hun dia mula penkenmau buat bala admit ru ba ka ka kendau tadi ke jungi hak bahab apa ka siksidel tengah ngai skam ba na kani ka jing long try ke jungi gitu ni ka bor ke bentah ban ong ya ka bor peniaj jumpa boarding buat ya ka sokar jala but na penpau ya ka jing I play nomor ba mula penkemau dia ini ya ka jing long surplus jumpa boarding tu kapor nama kino ya lam jungi muswa kino hikmat ki ong ki pada wat sim ya ka laj tang wat sim laj ka 10 ka gayeng jepi nangta na par ka jenreng lu kisah ilut bodan ka met jepi kum kita andre kum akan ni kapur ngilong shortage ya ka bodin ko manguno pabun ka lucidin tan ba kata ngi kino mikmat mata ngi ya kendo je ak bagi pajak pressure ngi haban kran ngi haban lai ta kadang warra ikni commission ban ngap kenar bana kalian jong ke isi ba kadiban le knang nang ne skmat ande ban tang su kran ban su puli history hangne namar ba kadi ke jing ju pajak kumangalong meneh ndai tang ban supule hang ne ban yetu kana the executive committee kan pek halo jong ni kam namar ni sutu bakane ndai ba tang wei buriu ke de kicing jong barok kinong senong ha ka district barok wei